Wow. Adishima, Mamma Waju, Namma Cob. Niena Eradias, if we say, oh, ye, not do ye ever hoda, yen so amen and amen and amen. And I have your day, and ya grow, I ya reho ever baby. And so no, we are bar now crafty more. Say, it was over when you money so, one castle, we shall holding. You stand out bold in all difficulties. No more in now. If it's a woman more bear and oh boncomo, woman will sing in ano, or my comemono. Dark. I say, be dear no. Into one no ma. When in now, near be beer, na ko say then I be soon. Na we soon. Na I come. Meaning say and then so no when you aji papa, you said do na wo peno and in the near the ma wo. Bebre e basse empemwa gra e na ye fede ene ade enti wo ntimi enkenya wo ho enye adwaman e wo dam abonten kra na ebia na afo e bon komo kra no a wo ntimi fa na no ntumbi wo ntimi enkebi odo ensem fata se empemwa gode wo de be keka wa abonten but e den aka bibi enso wonka enu nti ena wo program Odo Ahomaso e wo ho de me ye nyina no amia wani ensua bi dia ande na wala ba me wo enije bi wo me mu se de ogusu esua ese wonua ma bi ena ye bold e kan sa kuma position say de e ya na fa ye bi so enti wo mu a yi ma ye ne ye hwe oh Correza de awade no eso correza de enigye no aba yepeo empemu agro eka awade no ho enu na yetire pa so ho entu ya adwaman wo dem ene wo kunu ene wo hwedi a enu na ye me da say in fact me yi is that Afghanistan first position nanti abnate ha and she's just 16 and easy see yakuma position we there ha me kunu de ha me but eni je ho ne ho to no anti abna the position at say ani ha se wudim ne je ho papa wo aso wunim se me pepa na wo ka kire kuma no de we Afghanistan first position na msia kuma enim se ope ya ba ko ba ejum ya ba ko de oh nyame adom e say de unia go Instagram o any makeup scene that see that's my baby my baby so and actually no I just say no marry sakuma enti position me so ready o we ya dem no best position it's just position na baba and then the one friend dey easy hey mami Mami, obia ho ye de. Obia ho ye. Yo. Me penifo atena si. Na so e kra do gusu suen. Odofo, ne ye hya ase ano no. Na nsere be hya ase nso no. Ye fa ase da kese, enfa ma anajo black mosquito coil. 12 solid hours and a day. Wo so so a e hiboko. Na no bi we e dey na esie. Spray be na dey spray wo dem no. O si spray. E anajo black mosquito coil na masono eno na ma bia ehwehwem yo na no so no fly away fly killers so ho eche se abwe bia fly na ote fly away fly killers ya baby wo bia wo so tuko e wo so yira enya gro o ma tombo papa ena o ma ye wo mo product yi sanso ena anajo insecticide spray insects bia ekuno ade miensen ema ye huto ye wo fie papa afa ye me be bia nso ye hwam yetimi da na ho afa ye business e de ama ye nua mema ene mabi leading supermarkets bia benya bia to o mo kiosks ngeto benya bia to ene ebinim nso atu ene go bag mu ene o mo ton apart from say o mo cars no ekokonkrasi Ghana half na nyina abrochi ba bia ubenya anajo black mosquito coil and the account nyina bi ya don mo se so me so yasene bi gidi pass and then so no ubesua de in fact eno Mary any miniaba anti abna awade eye in fact me de makase match busumi ni nyina no me de celebrate eba na wosi etimi gina ho eda ye ho adi na ye nyama edi ye nye jojo ye no yetimi kase
empare kra enko ensese bi si biom de yentimi nka no ye beka de ya na ye ho mrew na efa yase no ye bedi ho adanse me ka se bi celebrate ma na no nche se me de ade kase bi ba be chewo na mo nkomo na ye bebo no e be ma bebre timi asobe agina eno aye nua ba ko bi frɛ in fact brekum ton na nasem odi tu dwa no madwene ho abesi nne e man ko bebre so frɛ me kasa kuma enye onu nko o na me de kyese me ma me foaso me papa foaso me sister penny ena waji me kuno na brekum de o so onu na chiri ba o onu ba na chiri ba ena waji ne kuno na ne die be ma ne kuratu akọ hide dan ena onu na chiri ba ete onu so ne die kyese ejenim ebusuenim wo ma kan nkosi eye dem pa na e ba ne sa so betimi age wo nua kunu eno Mary wo so re waka e ka se sisie se benia matante be me ye wi a wotimi pagya no se be ma me fie na ati no na besen kodo That's right. na bia wotu fie wo no kunu aware na wo nua se o me me vacation kakra ana o nim se de ete anya beta me nchen a wa besan ho kra asie wa life o waje wo kunu so na de ye ne areho se me nua ba brekum e be ye wate oni ni kunu enya problem o that's one say sometimes oni wo kunu enya problem o awade I say e koso na ba form na achia na watene no e yese no de sia and sometimes problem ba woni wo kunu temu a wo nua ba pa bia o se mansa betra me chen kakra na fa dwedwe wa home yes ye separate kakra ne kun wa ati se ne kun akra gya no no aba betra ne sister check kakra no na ni te ya o kata na ni ebie ya na ni nua na hye ho me kodwu so kakra ba so me bayi uma me na me koka kokonta me ya di woso yefunu eye wo ya me to adraba no de asie ni e ba ne sei eni itimi nya kokuduro moja baako eja ne na ye baako ebusua baako ye itimi gye nua ne mu kunu mo ejina ho pintin e ba ne sei yo ai me da se akumanya me nhira o Mechia Church of Christ for ma nyina akumai asemu die me na me ka masem se watu kwan na wo bobra memfa obusuani ntra wo nchen da waye yie ti se den obusuani ne haidan ma no akuma ebinum osikapa o so waye ready so bebo obusuani dia me de me ka nya fidie so na me ka hwese wo akofa wo nuaba ana wo nua keto betra wo nchen acha abosome no aka na ato so akosia na wo mpra nkuku gu ho agye so be kan sana wa hohurum that mean obeju position no aye den wa hye ho because omu onum se ni nua no ti ni ma tantan e no be ya kire enti mi nua bi wo ho a ato na wie nanso me de man kama semu ya na men kan no afidie yi so se wo be se wo baabi na wo di wo nua betena wo nchen so o mesom no fa ohoho ne tua ne ka na wo fa wo nua ana wo maami nua ba esa de manson kura enye se waji ukunu eba busuam because no complain no ye call no complain mi sister ye say ni nyina mu no asaje ukunu enti afutu a ye mfa wom ni se wa ware foforo ana wanya wo ho te se de na pese okofa obi betra wo nchen na ye wo nua han dan ma no adwuma na den besua mani nsua utunufu a ontunu se wo utunufu no ontie no no ade abrabo bebo ne kon ho de a ene se oto nchen kwa na obi pia kobadwama akra eti han dan ma no ne fa obi hunu na obi hunu beji ukunu emunye musuo bebre wo fie because oba obeji unu akunu no na busua na bo ebusia ntimi kan ho so abusia yen sa bo se ne kese does mean enemy ankasa no efrifie etu be ka wa frifie abo be ka wa ne firi wontomam
Efiri se abusua kra no wo ma ye nyina metima ka se me de mi wo bi. Na wo bi eye wa e bi me nua nsu wo bi. Abusua obi ka na abusua mu asema kire wa. Obi wo kra chense waje wuku. Nti ese nipa no ye hye ye ho den wo ye abusua mu. Obi benya wo a efiri fie. Enti enya me nwanwa. E bi abusua me firi mu no, bi a me ka mabusua asema kire wa me di meti apempema beduru na yi a e be shoko e chense obi age ni nua kunu. Yes. Enti no onipa bia se wo bobra na ye nua de yemfa ntu ye hofo ane yemfa ntu obi fo se wo bobra na wo kumase wo nkran wo befa wo nua atena wo nchen no wo de wo nsa so achi a han dan ma no that's it be say no Mary akasa o odofo come Instagram page de no Mary okaye ni was se wo nsa so na befa wo nua pa nsema ekoko de yeti ni ye hui eni de ACC so baka go fra wabusuani wo nua na betre fie na ye musuo na ya asem na mo wankasa baku hu ne de a endi bibi kakra wo nsem a fa pedan e ma ne ntina baabi woni ya adwen a come Instagram page na twa wa adwen kire wo ho na mekenkan e de amount nya bo tekra e se emre ne so beso maybe telephone line send the amount na de edi wunya de ejojo wo ananse meken woni wo hu adwen kire bia na won so wetimi e de amaye enti ko social program Odo Ahomaso e wa Adom TV so ye wada na efie de biara enwumre du ba ko ne hyase don ko ne de kwa wiye nyame adom nti ye be sorry so no na ne ni onyam adadi mama call me nua ba beautician anti abna ho na ono so wonka doctor ayaro ho ebe den edi ne ba edi ne be si ama obi age ne sister ekunu ana obi kwati me che say airtime ayaro ho ya tete se wunimu se wunua penya na wunua ketewa mufrima ye fun ba ko mu enye ye fun ba kokra na ye enna ba kumpo a eye mojafra swati ase na wo be hwa nyame anim se menua no na ebia mawo na mehia moa na mentimi nkome ma me nchen swati ase na menua ketewa ebia wo kra wa wie school so enti no ye pese ye den ye boa wo na obi a ma wonti bra na be so memu anase yare bi mu na bibie mu na bra na be so memu kakra wo seniem ene meje be ma na menene te no aboso dinti na wo so ma ne basa hwe ebusua mienu ebusua nim ya fra ena eja atenase asem na ntimi nye yi o eye mojafra be ma no mojafra kese ade na waye no musio pa no de abefie na se watimi atu efri oyire ni nchen eno ne ketwa na akwa eden akotena edi akono ene ba wumu anti a wotimi ne nua no twe sampena no to that extent etimi ja oyire wo kɔ ne nchen eno na eno ka ye no doctor ebusua ye ne wo motena doctor hadwen ebia wo mama yensa wadwuma sam enti mama mfa me nua ketwa ana wo kunu achi mpo doctor ye ka ha ne aka ha because esi wo baabia swati ase wo kunu achi o yiri achi no metena wo nchen doctor se de enu kan hadwen emma oyaw ene ni pekum kratimi eden ebem enti wo kire se wo kunu achi Yiri echi te say both side no yiri ebusia ni nyina akra nye doctor abobe kawa na efuntum emu no ene ye kan no hwe asem bi ebekọ bia no efrifie ena eden ena ekọ abonten hwe se okun echi unipe bia betena wo nchen na de onu okun kranya kasakasa kakra bi mumie na munim sra mo yeden owo fie obi o wo fa asefo thousands for mebre nkete Odani abonti anu wafa telephone. Odo ko. Enene di biya enene odo osen. Sa na oba na chi unua so tewa. Sa ena my sister ena chano ena so na wadware ni wapie ena my sister ma me na we de metu nefo. Ewo ho pa esi
Enti na bia si wo brekum no. Ono ate wo nkyɛn na wo kwa aba na wo kwa ye adwuma abrɛ ne bia di no. Ebi ɔde ne ba akra mfa ne kɔto adwuma mo. Ana wa waje so de ne betu school to one school so ayɛ na de sua so ama no. Enti me nua no tenafie na me nkom na me mbɔ sika no kakra mpo na me mfa nhyɛ adwuma mu ana me mbɔ sika na me mfa to school. And then my sister sorry adwuma nko a. Oh, doctor. Ana me ba hasen be abawa na. Me ba hasen be yesaya na. Na maame bi so no so onye papa. O se hwe. Emfi no. E ma na nya wabawa. E ma na nya sei. Wo so pre na pe wo de. Enu ti no o sorry obeya de a. Na o se ni ti. Wo ko kan na asem asi. Oh, rade. Doctor, me say na no kind obi open wo. Yo. Ya ka information ho na free. Me da say. Adeshi man ma, ye say twene animu da ho a ye mo nchen. De ye nua ba ne kan ye no, mum ye ntie, de beto aso. Me da say. Seriously. For more than 3 years, this is the only day I'm after my get to them. I really want to talk to you. More than what? 3 years? Yes. Oh God. I've watched your program for more than 3 years. I know, but this is the first time you've gotten through. Yes. But darling, speak. Seriously. Speak. Me facing a big problem. I want me mother and me father and them. Oh, why? Yeah, on one kasani niya, enye ncheyo. One father one mother. Waju on one kasani kuno efini sema. Enye easy. On me fight both spiritual and physical. Wow. Now I'm the only daughter between them. And the way I'm suffering, I don't even know how to go on with my life. And to me, Pacho, wo mami enaji obi kunu. Ana obi na beji o mami. Me mami ni mian na aji ni kunu finish. Wajo papa. Me father no. Me ba mpese me ti ase ye. Ni papa ene ni mami nua twempra. O se o papa ato ne bo. Edi wo mami. Edi ni nua. Asa edi ni nua na chiriba. Me ba try. This is a taboo. Na empeni for to why then? Oh, yes, I'm not coping for any mama paying for a car. We don't know what happened. It's like say, lady not charming or more or maka some basa to the sense and now dear. At first no more a secret, but now they are doing it. Open. Real. A better than Uncle Phone Cousin can say we are own enemies. Maybe I told him fear. Me was 22 years. Oh, mammy, or auntie now, or no papa Ed, no, or we didn't fear him. Oh, 38 years. Hey! When the man oku bano, Obo busia, ya ma, ada then or better one china. Like, or one way, and now on any kuno, like some problems you buy, or buy fee. Like what quarry and our bus, you didn't think I say, yeah, and I made me madame Janet man fee. I have been quite near, made me there, made me them. And the man to me free Daniel, the man. See, I want to make father near Juma. Okay, dear, we answer on any show. My father needs a man in catching so be Kumi and son of Kumi, mamma. Hey, just as I say, my tough come, mamma, papa. Oh, yeah, and it near it. Hey, where the young pie bo? Seriously. And you say, no, or no, oh, my men actually bano, a jelly more, say, oh, mammy. I'm for the network if you are hide down on anything. Hey, Emma Busiani or when you share Gafidi Gadochi. Where any script I actually, and yes, senior, and your Ghanaian movie and a Nigerian movie, and a Ethiopia movie, where I happen Gafidi Gadochi. Yes. Who mammy near what Jim Papa, what Jenny couldn't finish him. As I say, Bema net too, I don't know about it. And in the crap and I walking. Mamma, me charming trouble. Meaning someone charming trouble, but in some for more than 5 years. Jesus. Yet there are some coping when my quack, a moon to mean custom. As I say, the very say, only means but on bail when it's so, I will be able. Great taboo. Honorable. Come on. My dear. I was but no. Atishima, as some no. In fact, call way by Emra. Emra.
But na ya kasa ma ya ponsa na ba enu nti na mpese ye san kemu bio no. I mean, Benjamin kon he adon. Also so a program here for 3 years. They be out try so friend ma. And so enra yes. Na enra so de nyame ye na don. De see ye ni. Serious. Oba. Mesumi yo oba. Sabe kafra. Eba ne sen. Edi eni brekra na esi. Edi eni brekra na esi. Akuma me ntwa no. Kasa. Emri bi mi ka asem bi. Aya mama no so kakra. Yo, emri bi mi ka asem se radio si o. Se TV na me nkai. Me si woni pa. Wo ho kra so obi hwe. Wo si nipa o ha so obi hwe. So obi hwe ne nipa nye. Yen so obi hwe. Yes. That's the Bible say leaders not into temptation. Oh, yetimi so hwe. Sa. Enti na brofo ko mo animu no research. Abrofo timi ye bibi no mo beja ato bibi man bo a na ye onwanwa. O say ni mre. Enti so nipa hwe. Very good. Obetimi aso obi ahwe wo wabusuam bi betimi akasa kiro say me nuan ana me bra yi waye ni ye bi say ya kire metime so no mahwe. So hwe ne bi ni say ebi kura na awuska. Udaka ne bi kura wadwuma nye te say serious say wadwuma anaju say ya say yeah witimi kura apake o ka kosi baabi akase o me nua bi kura me ho akire me ka ne kura maton ho na abehu we de me de atie ani o ho na abehu say spirit bi aba wu mu a wo nua ne ye bibi kire wo a wo hu say wonye papa no wodi ahokire ko taxi ne hweye no eni bosome obeyi na no kawa obeche no life obi hu say ho no na say tama wo car no a no otimi ba wo nchen na wa drive kwa kosi ne fie na wa san yi 100 Ghana jefa drop ko fie na wa hwe ne ye bi no hu say wonye papa bi say ompe wo yie na wadwum upake wo car ekosi police station ba bi tuaka na wo de son hwe kra say me hu akire me starting no ebi kwa makoja babu sia me hu akire me say me car no kwa fe de maton ho na be hu say onipa no do wa na wo no me hu bi da. Yeah, that's all. Me call. That's right. So Western Union, MoneyGram, and the I can't even mobile monies a year background. We want corner Scandinavia. I say, this called this any minute. Mama wasting me time, ma, but they lie. Where you are? Obi so de bia wow eh what did me po eh where dey me for me say we man one no dey kwadro so nipa now akuma uti we obi ono ya akaba be ye o say obi ono ya akaba be ye and that's why some so me ya aka me na me ben wo me ben na me wadwen bone sro ni oben wo onya wo be ye wo sro ni oben wo onya wo be ye wo apupu abi na hwe ni owifo aye wo apupu abi na hwe ni omafo aye wo wanfa wantu nsuomu wanfa wanko fie wanfa wantu nsuomu wanfa wanko fie apupu abi na hwe ni owo aye wo fish bi da ensiom na ye yanwe na wuyi ni free nsuomu ba wantu nfa ni kofi wantu nfa ni tunso no jana ton konkon so e na oso onwumu apupu abi na ma ye oden wuyi mi wa anweme nso wanfa mi antu nsuo odan konkon so nye wo na obewu nipa nye o akuma se mi ben wi na dwen bone wo mitirimu a enye me na meji juju di abeye wo nyame na meji juju di abeye wo juju me ka chem se kuma tia afagu a wo tanfo di ba begu o doesn't mean say ye nua bayi nua eba fie hwe na waja bi adwuma efie bibia manana no siesie mpaso ana no oye aduane ana o se nye ntafo nkwa ne so mo obo o ne chiriba o mo chentafo eba ne sen ana sen otano na wanhu otan nani anaho ana ye kan papa yi enye papa no na pap ete say ede wo yiri enua ketwa doctor yi ede ne be ma papa no ne nua yiri nua yi automatically no eye ne yiri ketwa ente ede na wo yiri ketwa ne wo ye wa kono ye wo fe to the extent say empemu agro ebebe
Abna will say, Doctor. Yes. Won't say a member and woman and a woman with a shady. Lady kind, Bemmy or Banini. I dare bear attracting. I will bound a yinny. What do you be your banner? Ninria. Bemman all worry or ban, unim ninriano. So what I said. Say yes, ye shemua. Nature say, ninriano. Adiano, neneji Bemano. Or ban any banner with a Doctor. Because if you're not Bemma Lucomuno, only Monia Bano. Swan, only Mon Ayanaswa, sister no say Naswa. It's only Mono. It is a yes, ye chemois. Nature's Adiano are grown a biana, I shall say, but said ye no cayano. So nipa shano. Yes, sister, I'm Massa. And on your G, Niniano, dear, because on him say Minia. Auntie Abner. She said, "You what here? She's not here, Uncle Pon, any new war. Eh, beer, no one near Catwa, and now near Penny. About Bestrow. Eh, be another two, Nanantui, H and Woody, and I be a crowd ye channel. And she said, "Oh, be Piaco Jomois, only at one chain. Was to me to them, Trabontin, ye say. Won't me. Oh, them one and a panua back. If you open Koyan, sister mean to me, but Empire is gonna know about that. Because age, you know, age factor no 30 plus. Woman, honestly, our real. And I you. Now, bet you would be a kunu. Oh, it's in Brahmin chain, no stress. Any money or form or Bemanechino. Me, ma, kumanya de, and talk crano. Shed ya what I am. Wedding, not pair. Say ye kase bia na efie adwuma na ne nua ne bai no jabon so a doctor ye meet me ntum sa so what I say because oba no ebi oye na de dada ansa ne nua ye dan eba ontimi nya ne menyina mo no so ma me no so wa ma nani ana ho sana meka no nani ana ho because I didn't cause so bad to because ye nua ba no say 5 years na dan and aba be ma no wo ka okay we'll say ma me no nkasa ware ne ne de nani ana ho e wo kwan ben so me ka se nani ana ho kire se me kofa mi nua ba bi betena me nchen fi se me ye wo me ni me nua ba bi antena da okay na me ko ho aso a meba so a meba na me de mani anhu bibi sa na me ko Cape Coast ko hwe me ba na me ba ye pani nu a wani tua no ya na o ka ase bi kire me e prege me akwala no e soro ye penam de ne ko ye unse self contain bi akwale doda emu nti ufri toilet and bath ababa si corridor na last room na akwala ne dan e wo ho e na dan e to aso e na me dan jere na me de mini ho me ntehwe me ba ya nkomonkomo papa ne se woni ho a me pese me ba akwala ne din woni ho a akwala yi bowura ye da mu kra omagu askuma yi space na me ntwa ntro da mi penshira kasa wo say me de se me de mi ko Cape na wini bampu wini ba na ba no wo yi school nti me de me nim hwe nti nkomonkomo mu ana papa na me ne te magya no no ka kire me se me ni ho a abayo ano me nua ba no bowura ye bedroom a on frɛ no omagu na eye ni nwanwa am say ampa because wo ne dan me de man fa nyasem e wo mu ara papa ne san repeat bi mu ka kire me say last wo ni dem e na opie na akwala ni gira corridor no naked opie pe no da ofi toilet ni so bi gira corridor e no say na aden na me je me tawro ho nso free toilet and bath na si corridor ono no time enti ka papa no bie pron no akwala papa ka be ko toilet no ho ana obe wura wudam papa ne so gira corridor no straight forward and no papa ne so naked mtim de nyankopon ne Yesu anim ni se bibi cause o se bibi an cause o no oka me de ma hu hwe but prege magin e ma mi hu akwala ne wani afikura ena ma ne koe mi ana me de ne koe ntem se wu ma ba ko nani ana ho but e betimi aba so say e bia wo kun no so na o pe na di no mo bibi ba e ko se me ma ne ye ntem ni ko ani afi na galam se ni na nyam ya udwane me ye se me de ne be ko no
papa krona akọ ne nkyɛn ono na bɛbɔ mam ne o so ka kyɛn sɛ wo so ase wo de wo kɔ na de na wo ka wo san kɔ ka kyerɛ no no papa na asa bɔ mam ne sɛ sumtum wo so ase wo de wo kɔ na wo ka sɛn pa ne so ka kyerɛ ne sɛ me de so de me bɛkɔ a mekɔ osimentrase a metena papa no bi ne ko wi na pa ne ka kyerɛ me o so ka kyerɛ me sɛ na kwala no wanka bu befu pa ti dam ye se me de ne kɔ no na fa me akuma me na da se me ntwantro afidie so me ti mani na sese kɔbɔ ma nware sa me do yesu me de me ho saa na me fra me ntoma na me de ne kɔ me si me nware because oye me brother ba nti sakora no kwa nya bofra bone na papa no kwa ye panin bone a abusia bebo enti me yusu madwe kwa akiri intem enti se ma me nankasa ni nuaji ni ku nani ana ho nani ana ho de kire se bi kura na mo oka Gladys eni ni nkona mu kodi dwa ebi kura na muda mu yi no opie ntoma boni mu no okoba eye wonua no de but wo right say wo wani to o na je ni mi kuru dem say de o si kana ye self contain wo ne dan wura ha no mpesa enti de wala bin science kura kire no na ka ukunu susuro bi abani mu na ka fede ye kakra ni ono be kokura na obekọ a eye better si se busua bo si se busua na bo forever and ever. Honestly, serious. E me binum. Dodwo na eni wo yide mu nua no mu da. Me nua ba Odo Ahomaso. Eni be bie die nsam ye nia ma o. Odo Ahomaso. Enda obi de na asem ba beto dwa suade wo mu. Ma wani na ho. Be bold for change. Ye kase ko ye ntoko but wo de nsem ya keken. Ye 1 + 1 - 2 × 5 divided by 8. That's right. Big cry. Na wonua ni mpe o. Oh, what are they for ta wo pa no about o. Wonko ja me ha. Tembia. Woni ho a wotu kwan ya da no okun so onko adwuma. Ena na cry wo holiday. Ena na cry maji eyi kakra. Be careful. Yeah. So, ye kun no yema ye ni na ho. Ewo ye nua no ketenkete ya mudu su ko suku. Ewo enchen. Mami ye pentem ye fifie ntem ye mantem ye manekwa ye hu omo enti de ekoso kra bia wankase ye mbabe hu aka jese woni ho kra no na anti okotra panda di ba kra wanka hwe no obeba na oba no wa de wada obefi afie kra adwuma na won sorry yes remo ekun mu bi omo ye dwamfo no wo mo doso well anyway sunti ne be kase ye wade a na ye busua enka ho but they hear extra work e was when you da oye papa oh e ko ple na we check na and you say be ha ju yeah no no kwase o be check when you say something ntade e hye e wo fie kra ko ka wontie hey especially man doctor munyina muti wo hwe TV no na bia wo ne ukuti wo no unua no ebia iketo akwa watena se kra jaga ne na kra eden esi baabi ti sa wo nua ba no sa wusi ho na wani anya den anya faster ni ana ho oni nani ana ho inte wose ni nua ni ti faster e wose ye ma ye ni eden by say wi ase eso mo ni da ho e wose ma because yes abu ka funtumam nia ye sister kan ye ne so wana ajom aye girl ne ya na busia na bo se me ma me nua pa ne wo na o tibi ba me papa nchen tibi ba je no just wa work here the physical right and the spiritual then attach to the saint ama be ma na den akwa rent dan den ama no ema wotu ah oni ni si o suntuma beto oni ni ti o ka kire o baba o san ni be ku no se o ya meku nkran sa meku ma me kona ka report wa to life ko police station na ka report baby to who say ke you be holding responsible mama come Instagram page na making kind ayen someone the phone mo actually go ho you be so ada anajo black mosquito coil fuase the insecticide spray and a fly away fly killers you better myself papa mundo ni de anu onam ye pa asend yes akuma I love your dressing
And I love the last exposition. That is the damango. Hey, what do you want to know? What worry there? Correct. When you worry there and the sketching it to her. More worry now. Feel why you more this. Please, is it good to have sex with a girl when she's menses? So first, how can a girl? I want a wife, you know. They say, please wear your drawers. But health-wise, you know, you can walk on you. A coffee, they say, that kind of sin who in a condo or person and a da. But a doctor's a good damn say, well, buy a coffee, Bema, yes, self-discipline, no, mind discipline, no. Let me train for the 4 days, 5 days, and as 7 days. Now, moja fino and mesenko. And to know you. Now, conviction now, Befem wedding idea, but your son, no giant, Nanya dear, a bebwell. David, United States of America, or say you looking nice. Dave made us papa. Dede Dake, say, Mama, you look beautiful. Keep it up. Made us say, what they are home. Max B, sir, you looking good, Mama. Made us say, all right. And Shock Money, sir, you looking beautiful. Please, what is licking clitoris? Hey, modiamo. MC Akosius, what the Afro woman is saying is so true. Mama, you all looking good, 100%. Me that say she's called Eno Mary. Afro woman. Afro woman. She's called Eno Mary. All right. Jojo say hello, Aku. I agree with Eno. It's not easy nowadays to live with family members. Joseph, Finland from who to say yo in some ways you see you because me ebusu ya me try and how yo Ekuba do Sir Zemigenic Mama and her crew look good. Yeah, that's say. And Mary and Tiabna are right on point. Yeah, that was papa. And smart, sir. Ma, you looking good, and I want to add this to your discussions. What I want to say is that it's sometimes the fault of those who are married. They don't cook, wash, or do anything for their husbands. Okay? They leave everything for their little sisters. So please advise them, Mama. And no samani can you. So when you have a town in China, won't you see? A jomuko, a Janania, a fiancé, and Pap Binyama and Colani Bibian Jackson. And to Batman a background one, or don't know be a gate man. Was in a bag, adding a Nima was on a top, at the Abbey Hall, was what that was what bread, Nebiani dear, a girl, he better not say, what did he react? Now was saying you near me, no kitchen, no Batman nation, or yeah, cause I'm my say. Okay, book now. What's happening? I say, I am not ordering says not to say no. It's your best, your best, time. Your much show Time. Your calculated BBA. Friday, make us be because no. My sister, the BA table ye did I check. As not make case about 25 years ago. Now yet what ye did. I said, Diani dear, and you, then Katikontobi, and any Eddie. I also, yeah, on my debate 2 times. And they watch him up in the and so I say, what's standing Katiko in here? They made the power. If your cousin say, oh, damn, I'm here. Sure. Again, when I'm not. Was it? Oh, damn, I'm here. I'm Paso, and your Mrs. standing there. Your cousin here, Diana. So we yes, I did be out of yes. Now, Carano, any Buadia, or Buadia, and Americans were getting say, oh, yeah, Penisum. Yo, what's your position as all right. Labby Michael, so Mama, what about living with family member in the same at the same time having someone working for you? Labby, all right. So, Ebia, house girl, it will feel. Yeah. Oh, yeah, you ma amount. And so, sister, baby, so at one change. Yeah, only about. And also, and no crema jealousy back. Because on your shame, what house up, or about an argument say, where your house or where you're Tianica.
Enti me de na ye. Choso no aka ne na asi so. Wonye hwe. Enti wo to obon se na house girl so no so ye ni ye adwuma kama. Yo, and Sembebre, Frimpong 2207, sir. Our enemies come from our own homes. True talk, Akuma. Medase, watching you from Canada. Canada from what to say, Toronto from what to say, Montreal from what to say. Yedamunina say, Papa. Okay, Mel to say, I agree with Auntie Mary. I will never do that mistake. Never. Watching you from USA, just say, oh, share the lessons you. Hey, and just say, yes, I'm so na ebusiano. Ne atawo. Abo. And you be mo. Oh yeah, alert. Now when need that wunu ano ho a. Say bibie na why alert. Nti when need that so. Bibie na no the and na unu e bet na wo nchen. And na de bia na wo kan anim. And na de bia na wo kan asem. And na de bia na wo koye say. Debi Muani na ho abrabon so yemfa botte mobra yemfa botte mobra muani na ho yemfa so beka se pam no twam no me de mitimi enye sa alert na boka nti me de mo bi amba wo hia bibi o so de twen wo de next week meba me de be ma wo ba kra de che ma ne nko me ba okay Eric Kweku Ofori sir Bronx New York. I'm very sad and angry when I heard that yesterday on your show. Otie. So bad. But sir, na you don't. I mean, they don't come to you or visit you. You don't allow. Yeah. So and also, and also hard drink. Say, wa warrior na unuano mo wankra na so mu baby. Na opese unua eden e ba unchen. Sesia na e wo se ye tu ha na ye tu asofo. Say senipa no akwantuom e bi wo e fan say Eastern Central region baby e wo achikrakra na wa ben wa e wo se oba ye wunua bet muani nya den na ho doctor so ba ye e bia na obeye course bi wenya position bi wo baby inti na obeye ne course kakra bi inti sister me pese me ba betina wo nchen na wo twe me pese metra wo che boso mienu miensa eko doctor ye ntimi ka se ye bepo wo o ye wunua wo be ma na ba nenso doctor nenso e wo se ye ma ye ni eden eda ho ye nya hwe mom so wunua na nya ba no ni nua na nya ba no o si fa akon bedwe sister oda ne kasafo Bedwe, mamisio, bedu na onto o papampa, bedu na anye sei, bed oh. Eya sana nipa na ngasa no ba wonche no. E how no. Ase waje bibia eden. Abolo so. No be onso a o ma ne nya hio. Enso secretly no. Obefi bibia ne course na ba, ana obefi kroma ba, obefi na djuma ba no e bia ono wukru nkra hia, ai de omba dada. Enso obefi a, oh yes amasa. Yes amasa, yes madam knows forward. Wakana no to, but doctor, at the moment, she when the bear mate. Na bibisa e be start ekoso no. Doctor, say you be a we need that for ma. That's what we need that. Enti say we need that ho na wo hu a. E de na oboye because na ye ka say, wo bi ate if you no abesi na de o de net wo hu baby obinya kokudro a confront ni kunu ana hu saa ana mo be na wo so wutu ana mo betu de bebre ebi ni de maami ayubeni abasiri bi na ka word bi o ka say word no ese mi bu maami no se wo ase na no hye akiri ya me da be 3 days maami o kanya sasem o se ewiase enye bibi nyina na abaye be so obi ani saa na obusuan sote nye bibia na abaye be so obi ani enti se wunua battle nchen ana wukunu battle nchen na wanhu bibi na nya se wo company edi watem na kwala akono ya ma na ntu na ebamu a wadi bem me de tumi nta na me life te ade no me nka nhye meka wo de aye me ade no so wodo e de beba na no ya to obo all right enti fa kokoduro ka ude kokoduro ka bi okra betimi aye na hyi ose ya me nye ye ne wo se ma ya me kwakoye enti kokoye nso na alam bro a madibem obi aka se maami wo kan yo na maami wo buoni na wo de honhon na de ni siwi a
Be bold now, Doctor Kaya. Yeah. Yes, we have to. Ese wo animu na wo Or ka. your bow or your bema, you have to be bold. I was so facing your back. I was so facing Kunia Kono. And you're both side. What channel it's nothing? First in the panel, Naka, Papa, Catron, send it to me home, send it and say, El Coso, Menin, or report it. Only the panel back, oh, yeah, what Okuno no so. Okay. So what I said, because what first in the way, what Cobema so. Hey, now, you run and say, I'll grow. Obo ka mo timi jai. Yeah, I'll grow a moody no. Nyame anim no kra meninyo na bi ha otete wa na da o ka so beta de na to na bi amte na ode ne ho abeta de so na wo kwa adwuma no na ukuna pie ana wo hu se wo kun akogya ka no na akogya ne nchen wa o misa wo na ne bisa na wo na wo kun de ne sa hye ne botom na wo yi sika na ma no wo kwaje esi asamasi Onipa no wo ho a obi ben wa mani hu sane ya wote mani hu te se oba na be mahu oba so be wa no se wo odo so wa no na dwemboni ntachira mani hu suban bi a me de me ye aduane a me penchen ana me de mitimi hwe fufuo ti fufuo mo enti hu obi te wonchen ya mani hu sane wo life te mi se aniema saa no se no nyame bo me mehu mi hu ameka all right. I'll say I have the same problem in my house now. My husband is sleeping with my sister because he is helping her in university. Mama, I'm dead. Why you funa so enti ni kunu ebua no e university nti no Jimmy, ono so eja ne ho na wonim se ebusuo enti no se obisa se de enua ba kan adwo kan se sie yi wa twero me Instagram page se sie yi na se ne nua ba yi ene ni kunu da insunsuan so ben ene ba e wa busue ni doctor eye taboo so what I say cause you can't remember sudden uno mama beda umu nua beda unu ku nua beda no mojafra happy no happy now because of all one university sister now wo school no one in this obeji no enjoy den catch no sister me nua ye school no ukun bua no she wo mu me no tena se we dey anya one after the other doctor two straight away se bema no de oyo okunu wo je wade oyo wura onje no mfini nua nsem earlier the better nani nua no bekwa doctor Oman nko hostels bebre ho onko tena ho yes na onko tena so a bema no beko obeka kodi no bema no beko no obeka kodi no eti I was say omabusua ne yeden ete eya we akosha betena me nchen no maami ei papa ei moja frade na menua ba na oyede oye me na kasa menua ba na yeden emfa enti me ma menua ba na fifie na wa yeden na wa ba mo nchen senof na wo da mango wan na wa onti mi nkwa ene maami e mesere mo bepe sika na ma handa ya ma menua no because me nim se menua e na oba me nchen but nia se sia menua e de ya me no mewu eja mi ku mi su mi ku me do no wedi kakra mi do mi ku no enti meje ma de wow God ni anu nko yo mate ana no kan ya bedi na tema because we ye bojafra o mabusua no nya we se ni na ni nua ne bae no oye omoka na onti a doctor o ma ne nko no de me ka se waka eye musuo eye mojafra e dem bio na esi wa abusua no abusua de se de esi ni se empapa mu no a ebeba no very serious na no men so asan babusua ni esa akura abusua ni ye kana gro say no ye kana ni breso enya gro okura membe wura mu kwa me ware o na ye no mi bi da hot setete no ye kɔ ware ye si bi se fie ama me se yare bone wo ho a se fie na se ye o efie we ya obi gi ni nua kunu nti akoye no mi bi o ene asam da ho ye mom no ye nua ma no ye fa we mu nyina san tufu fa san kosi se yesusu mfa ye ni so ntu ye kunu no so bibia tibisi obu wa no de ni wure nyina ahye ni kunu no mu 100% na yenye dwuma moa yankasa ye ho na sese so hwe we wu ato no wa jem
Enti enua be ya adwo asem onye mu okwan be say you trooper oh hey yo adwo asem say you trooper tie bia ne se maame ba ko de o still on ne wo 5 years 5 years awale ne ngui upa ko fa enti on sawari jai agu awie na me nua pa Jimmy Kru 5 years akọ han da ne te du kru no kayo ukru no akuma wa sambe ento ba wa ukru no kai wunua pa o se wo kakai eti ye kan yen kan no separate e no de yen kan no ekuekuo because ye warrior yesusu fa ye wure nyina hye be mam yes of course wunya be mam me manya be ma no krokro me no hwe me da kam me pe nanso no Kristo nti yesusu fa ye wure nyina hye obabi wo eku a wanya nti no onti afom kra no ahome so wo kra ho apart from be ma ne be di unua no kra no wo ho minim obi a no ye nurse ni o wale chi iskani kakra o si ja nurse no papa no say ne afi ti nurse ni so aja sika nti o ware no na owuo bae na papa ni wuye sabe kwan a nurse ni no abrabo a ofa mu ansana o koniko lock na be man so akosi edan wo ni kru mama no afi na wi ase ye ni wi ye no say okrani ba de de fa mu na wi ase ne de odimpo papa ya le cheye na emamu ana fa chiri ko di no na sabe ni sika didi because oja nurse no so wa mana anya store bi ama no wo efi oni wentimi anse bisike bia so etie kan we ni nyina man Yesu fi ewure nyina hye be mamu after all me ti obi onni ma area ba bia me ti bi enim say more than 7 years ni nti me ni bebe fe me obasima last papa 70 years o se obasima ho ti sei na me se obasima na kire mase ma ati krofon so sa eta ka kire me o se obasima ne se oba onu nko ate na wuhunu kwamboni bia so na obone bra akukuduro so no ene efe no obasima me da say ma me nyina kwanya we so me sure say Endo Mary so when him say yeah matchmaking e wo Odo Ahomaso radio so na wo call YouTuber share search akuma babazimbi I say why you ready what so person worry bio yeah enti no we be man na wa hwe no wa ba TV so hwe ni ye na wo come YouTube dancer ko hwe na pe no a bo modin amama sonte obe frame me e wo 0244 261200 dem mo ekwan a ono fa so ebe kan se wo pekunu no sa na wo so abetena se e wo radio no so na waka se anne mako YouTube akwa no ene so hu no TV so manage ne ho me pese me worry ne emienu ye bo bra na e kama yeah me pa cho so di fia hen I know but me pese me kama when you fia hen 43 when you 43 years kama eno ye na be ma ben sa na ape oh onyame mu de emre ne be kire wo se onipa de wani mo no so a wani bo obi su na Odo no ho abetima touch wakoma oh yeah ntinye say after all all right and see when you 43 years me advertising no doctor so lancho me pacho beautician what do 43 and see if you say na wo hwe say oh say you see the abamonote e na dada nso te ntimi ensem onyankopon de enti obi ba no 60 years oh 60 years say na okwa achiri enti wo 43 enti wo pe from 50 kraye enti from 44 to 50 from 44 to 50 ampa uko Instagram me YouTube page na sa na watro remember na kakra but conversation me no more have no me nya setting enti no so abetena radio so nya TV so betena radio so ni aka na no so atena se ahwe na de ye ato ye enche me bie for lines no e de amamo na obi bia nso ntimi enhwe na adwen God's own sir couples should never bring their relative cause. It sparks a lot of problems. Okay. Buating 115 said, Mommy, advice to the bloggers in Europe. No man should take his wife to Europe when she is young. Watching you from Efa Melon. Really? How they say no one should take the wife to Europe when she's young?
What is happening? My details, my details, home. Upon Willie, sir. Mama, you are looking so beautiful tonight. Adam, watching you from with feet, and I said, actually, I can't get the word. All right. And you know, you better, sorry. And I just black mosquito coil, the insecticide spray, the insecticide spray, and I say, fly away, fly killers. 3 products here, a young one, papa. It's saving from malaria. It's saving money, and I feel some of your business. Baby, I agree. I'm going to open the phone lines for you. But I'm saying, "Bonya me some paper." Say course, no. Ever through more. Now, the idea when you the Jojo war, and you piano experiences I can say your own sister. Oba beje wa dear, and I will boost your need be a relative. Come and stay with you. By the time you realize, no, now she is the madam, no. What do we do? And our education be and advice be that's the time for you to call 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703 and I say 0302 211 704. Me pa cho so fra no ama television volume no abafom na fe yakasa bishop wapi mo medicie medase medase account that to say no ma dia da uru ma se de bi kan no to de bi yes to de bi so yes okay the mom de chenra and say the my feet into Mary afi na pa ugati apna oye ke situ na ya teso na into Mary so ye ke say ate mo ko say en ye de ko na mudie muta mo tire me na me digu ana ta ka boy choko that's it ko che mo pi ayo onte na ta ti sa ni ya na ya reputem na onde no mi kan so ba no je be fu a na ni twa papa da wa oh reho papa ma me nya sure ko kwa onde no mere se asmana me ko se it's very fit very ya no bo ko idie me ye sure go bi ti bi adi o ya ta go bi yes. Hello? Oh. That's hello, Enesina. Hello. Medase. Justina, not for me. Me festival. Ho, me de kuku for nama. E4 Me de kuku akpe. All right, Justina. Yet you. Akuma program where I'm okay. Me worry na me junior sister veteran maintain. Baby. Yeah. Baby amewo. And I'm me junior sister veteran. Hey, I bedu me junior sister na kro me nkasa. Hey. Obeshe no man kiti wo fio na man ba ko aye titi ono bi say hey. Na he upecho begu sister warrior na sanda de we ahwehwe na wonu nte o sister suno ye obra na na me ye ka o fi ho na la ke se mi kunu e church of Christ ni do fro nyame o chi akra ma Yesu njo chi ni body everything may be a na if you don't be say me ku say oni mi na den na ekoso o mu nte no say den na we ye ntem everything may be me na nkasa eni mi be ya ka be ye no ma be na one day no packing no ma so correct ofo ye na mi kuru fe me ma me say me de minute mi obi antana na me ni mi ache da bia me ni mi antokonto kwa ebe ye me ni me ma me ntem problem kese yes ya me adu ma decide me matre ni ejuma but this obi ante me nchen na me si me obi a na mama ne no na obi a na me ti me bebe nti sa busua issue ni de asemo a ekofupa nti no ye ma ya ware no di ni ejuma ko but ye manage
But I'm so grateful, Justina, sir, why bold for change. What you say? Why can't you say, oh, you? And so she'll send you kuno, yeah, then you try to yesu. And so she has somebody got two. Mammy, and where you Christos, one man in New Honor Church of Christ in me brother and Church of Christ. Oh, Munya. Oh, hello, Thomas. Me, my body about Odo Thomas. Yeah, that must say, oh, my boots are any more dog. Say, but not to say, I'm on Sumutia. You opening yet you. The woman said, a Bushina, Semine, a warrior Muna, Bemani, Yeri, her costume. Yeah. Now, no crab, woman says, and I don't have free man. Oh, sir. I'm telling you, a macro who could woman, my mother. Bema bia hu ba wo yere a osuro che okose ni pano wa mprea oboboni kuna madie but say obano approach you bema na bema die to be honest with you bema dia is weak it's true yeah so we make you yeah it is say me yere ikiwe me yere ni atna do di me yere ti ana me yere kwan ni ko no wanyam data na abrabonu mu aye date me ma no kotra me ma no ho ekotase Ena me cabin be na me yiri mi ati to betra me when you girl when you be 22 years you need me that day hey and girl you da to me jan of who and I do me nyani ana me gintu ma den akata anopa na maka kire me say eh da ya che nika bi na kesi o na say uda na ho me make sure say when you go say me nia because when me yiri nia me ne try them 3-4 months Kofi say me yere bai. Eti me yere bai na manfo ka kire ni say na ade ukuru wo yere no mi no si bo mi nua no no. Oh. And me yere the custom. Amen. I was say be man so no bo ni ni yere. Ama wan ka na self discipline na me ka no. You go need to be me yere nua me ko happen. Yes. Me yere ba na obo mama na mania. What will happen? It's most at time I am a man and I'm preaching them. Yo. So the Bemans who are not great with it. Who say, the idea. Passion. It is ceremony and my wallet for Me pacho yo. They don't care. Okay. So you one weak point. Anybody are very strong. Now okay. Bema dear, me am catch the master. Bema be man opportunity for sex. Never make one man opportunity. Obedi. Me so obedi no. Going. You know, we should be very careful. Yo. Now, you are worried you could make a more. Yo. Then I'm sure I know you want me to tell Panayana. Phone call no sometimes difficult. Very difficult. And she won't so yeah that say. So when you're done watch a sheni memo or say or approach it. About me got cancer I know but it's actions speak louder than words. And the actions so by yeah and the gestures so by me mama no. Oh baby. All right. Hello Mary. Tell you man what to say. Hello Mary. Me da say. Now tell you man for who you there. Yo, yet you. No problem. Manemra, nyami adrom wa through. Kasa. No, my worry, but I'm worried. Also worry now what? 22. Ash. Learning. When him said the other time you show na 13-year-old girl be afraid say so we did 19 but worry you know now or 13 years. Now worry cry na ni nye ho ni ade. O miensa be ma ne bono tete no make sure ni say obia bisa me na 13-year-old girl na warrior ye ni kumbo na ekoye den on get back to me na me nim bia happen won kasa kwa na no ensi o so papa na sorry na kate wa ho because o hu no be bono maintain nka yeah ko fo ha me pa o sa de ni ho metida no me hwe wo hwe me sun kura 13 years yo me ma kwa ba de Odo Ahomaso 13 years obi ani so mate ah no so ye jojo ni sa o awu nkala miensa pani toto kura ye hunu so na ye hunu so de water form pani toto inside the form ye hunu so na mo enti awofo kura da bi awofo na 13 years na mutimi
pia mo ba it's just ja ko kan edi an wo chire wo kan kase a doctor edi an wo chire na 13 years na wo timi de ma be ma show the age difference no wo me the last born ya okay me near ba Faustina aba ahomane so in some form how to say Fausti me da say yo yeti o Faustina Eba cho yeti o Faustina oh eh edi na ma line na ye mbam cho monya abotre me line si me srem because e brepa sana wo mu rem enti me pa mo cho papa yo Jennifer sir this is insane ankasa how can a man slap and how can a man sleep with the two sisters at the same time no matter the situation it is no may I say but you see Hannah sir sometimes the relatives I say Nana can say the men also are to be blamed mama and when you discuss you Charlotte said, this is madness. How can you sleep with your wife's sister? It is happening. It is really happening. Hannah Beyonce sometimes. Hello, Forsin. Me ma ko abadi ba Odo Ahomaso. Thank you, madam. Me da say. Now for me. Okay. Me ba cheti o kasa. Yo, me na ya. Akofa akora bi bet 9 ni efi. Okay. Efi mi fi juma ba akwara na yeduma na me aka sense onkofa me dia ni bisi mo no ti wo hwetiti. Okay. Ko so sa na me ni nje ho obaba no me efiefo ni din komo na akwara na serve me. Akwan so we secondary school. But na ya di me ni nje ho nti man kasa na ko kan na ne buafu. I see. Ya di man wo mo ye. Me de se won so afre akansi so enso na me kan ni o what wo e bi kwa ne be ma no wo car enti no e pasa no oye den enti when you abofra we free so when you call ne ho announce show ho so se de pani e kan se akra ne da no wa jege no o play o ma ne na ba hello sako de yeah mami o ya be de pom be de musician na say hello, Sak. Where Luca? Yo, Luca Sak. Me pacho yetio. Yetio Sak ye ha je pa. Emu de he. Abutia ko na do mo tsan wa ya so. Okay. Na e fa bebre no so aya na ye yire no. E fi se oba bi ana me no ho. E ko ba se ninia beta enten. Oba na nka se nyata entie nkwana jalye ne nkwana edidie mi ade ninia na me okay sorry a okokwan so kini ade o kana ne ntare so se na be ma so try e se abada ha ye ma bua kai enti we dey Turi ya mo retry so yeah wani ba mo na se ma bieja wo bieja Onse wantimi anhye ne ho so. Wose aba na ho ma aboa meka o. Ntimi ka se wo busuani a. Me fajo san frɛ. Etu di ba kom yenu miensa ko si sen. Wo ma ne kwa na se wo da so di no. E ka wo yire ho. E pesi ehu. Ana fajo se. Me si wantimi anhye ne ho so. Ke sa de na komo. Yeah. Kofo ya de o. Komo ke se de ka de kofo sire se we komo we. E komo. Como obi kwa meka se ni nya na say yiri pani kra na odi matepabuo kra se yeah but I had dream doctor na wonim say ye keke obi okwa na odi ni yiri maami o be possible because one says normally no ya yiri maami no de o maami betinya ba nchen o bedroom o kun ba kra not ya o ma some a special respect enti o ma o ba beto so o maami ene o kun ti o mo bon komo no wo wani age Esuna odi enye na brochure bi happen ya o share na senyi sen ya maami wentimi je office ro e be hwe for me eh nyame hu ye mabo na no kwa nyame ni pa se nyame nya wade bi e se wa ware na be ma de be di wunu a nse ne cotton le sorry o se ewu BBC na BBC che se chiche ni wo ma bi na ka kire me se yes obi ye wade na ye wo ya
enkase nyame ntua wo ka da ka chen so oboni ne betua wo ka oboni onyame ontie nipa ka oboni ne tua wo ka na wo be ma ko a wo si wadi wo yiri nua wo di abo ho safonyina o frɛ ka se wa ntimi anhwe ho so no wo betua ho ka sana abewu awu wan ka se betua ho ka wo betua ho ka esikwa obo ho timi yare na ne fa pro esikwa nipa nya na ye bewu a ye fa pro ebi no woni kasa o woni me ebi no ye osuma se onyame ontie nipa ka yaje dodo na wa sisi amitiwe ye kuma me si soja ni pani bi soja fo me chia mo officers mess oye pani pa o ka kire me se oni me o ka kire me se qualification be na ade code ahomaso a woni nam ha wani adi o na o ka kire me se wo kwa ya katwi nam sintimu so muti o se yentie se ye hwe papa katwi mu twi me da se na wo brofu wa mu brofu ya nam se brofu ye 16 o se wa aso brofu ya o se mi am brofu ye 7 nam se makoma ko 16 o se na wa yi tu we se brofu ya san enti o se wiase no wo ho no mo a ma wonyankopon kra ehunu wo hawo enti se me brofu 16 me fansie na sojani o se ye sojani na wo salute pani a eno no nkire sese bi wa ho fe ne ko da bi enti wo ho a woni obi kra ye adwuma ma ne hunu wo hawo na bre wo ho ase ma no futu otu me no nipa boni bi wo ho a empepa da no mu kra mo ye soja fo kra boni bi wo ho a ya na eye adwuma ene de wo ye na so enye easy to nipa no boni ne tua wo ka onyame wontie nipa ka yo enti ehwe anamo yie mepa wo fa kojo insua no nyame adom one ne yire ewo insua no ho na da bi oba ha otai be chem yade pa data ya pim bi ode baaye enye easy ye di se di bio na nasem bi obetan Odo Ahomaso kan ye ni wo se be pa ka kire ne se nipa e wo se wo hwe wo nsa yie wano yie e na wo kote yie kese wo to enti wo oba hwe wo nsa yie wano ene wase ana wo to ampa hwe ni yie na mbisa no obetan bia wo ti ya na bisa denti na papa kan za cha o se no wano be pa asama ma wo nsa ebe ha adwen ena afen so no wo ba ma na sorry a wonya discipline ba bia na odi ra ebo mmemme bi no mu di moa betu ya ho ka wo be hu oba bi no aba na se na abo bi tafre serious mumye hwe yie betu ya ho ka ensete ni nya pe o yeti ha miensen yen kase ye soro abofo bade bia yetie ye esakra ntem mefa ema bibia ekoyie so anke ne yente ha ya bre yie pa share abran ni tuise kwa so aba abrewa when she was young we go school school uniform to school uniform me dey ni bi but even still life is not easy and bia ye ho achire and so it's as ye tie na you experience ka krenti no yetimi ye ma na efe enti hu say ye afo say ye ho atoye ye ho ntoye nsa crack I mean yes crack sound man mo fa course nimra mo ma course nimra mama all right me that say Irene sir looking good keep it up Irene yeah that say Sheb sir in fact this particular show is very educative. Hi David only a last caller. Hello David. Yeah David na frefi he The face Seshi yeah that's Dave yetio Emma the mana me Emma me dam aya common especially oba Seshia bia obi otikuku obi na ofa Emma me nu aba Seshi a no moti omi na omu fibia street bia apa west ma betena street Seshia omu ni ashibia ye nso omu ni na ba connect one room ajo wi emianum omu emianum said ye ke ya no minute one room babra koku wi abekwa wo sika onware ni ye on fama me ni ye wow
Oh, now so what you start a man you if you cook out me in your and you know and then direct in your Canada, mammy nearby. Say what your fra. Oh, what do you want to say? Today, I come on one. Be a more than Mount Cram. No more opinion, no mean what I say. Over yet more to show which that show me. Yeah. Put down one room you can pop. A form no more that. Or the way, no, the way. 2 some, 3 some, 4 some. Near the call. What do you cry? Hey, into your city, Ebayana. You rather say, yo, me pacho yo, Dave. Yo, ampa, Yakupon, see a Meshagana, my Yenny, David, that's so fight 20 a last caller. Said David, it's me, she go at idiot. Now, friends, so a very last caller. I got few minutes, but let's see. Remember when you are 2 seconds, Bina. Shirley, what's something where ye papa, and Glover, yeah, sometimes the advice is there and see, yeah, Beshe. And no Mary, any auntie, yeah, many as soon as sa. Now a popay, and ye bebo atu, and ma titu, ye team. If you say, yeah, Mreni, ye go so as celebrate ye, and to know, then ye. Obiaka ye lazy. Obiaka yempe, you my nasa, na in California, ye, you mama ye. Yen keep here. She say about 2 minutes, and she says 1 minute. Me da say, asem nam di kaka say. Ekueku no e ma no se ba san so ayemo ye ho so me ma no dodo no wa complaini se firi ma no utu agyinamoafo na otu okrafo enti e ma no se yenua no betena ye nchen so yensusu nya ade yo no mo won so se wa nya de yo no ammo no so bebra utimi cheke no no nipa uja ade yo no bo no so a bo no so e mo owura dem okoba we si ni supporter sometimes ni jade ye wo ye na susu be ma ne ne ma bi e beboa wo ama waware aso so yo doctor no dey bebre na ba na man so no kure so what I say bankers me hu sira meka no I was see etimi nya time corporate man no man side no I was see nyamre e ma yekunu no mu efie because unu ya nete woncha ye ntimi gasa no ntiri ye ma ye nua no me den e metena ye njem but was see nyamre ni emu ye ni da ho na se bibi ni a e kobone a obetimi ayeden ehu na ye ja eni hasam ma dodo na ban doctor eni hane akwadworo ewo mafam dodo ye be sere wo mo nye board enu mu nyina mu nye board wo mu ewo ma warem edwuma mu ba bia bro no wo so bia so timi ye board enye wadwuma ngwa na be na wo bedu fia na wa botena fe de wada ne madam kotam ye board be bia be ma bibia ye den akoso ama ni entimi nye smart e wo bibie mu esa bibi kra akoso bo ni bede ebehu me that say Emmanuel say mama please wear your lens your doctor will be angry to see you putting it on and off Emmanuel Mate my doctor when you're angry Prince Prince Church Genius mommy sometimes our mothers don't share their problems because they see us young. I remember my dad's sister brought in a woman for my dad, all because my mom did not cook early. Wow. I wish you can speak. I wish you can pick my call, but we stop picking the call. What you say? Ne mami nua. Ni mami nua ko for baba bread papa. Say ne mami anu aduane ntem. Papa. We fi fa. Hey, ayasemo. Na mami nua timi ko for bad bread unua agu. Ayasem. Sorry, say or UK and at what say. Or see before I'm married, I used to sometimes stay with her and help her family out because she and her husband are very, very busy. One day, she told me to wear short dresses in the house. Wow, and the sister. I did not get angry or offended in any way. Now I know she was protecting her family. Thanks for the good work you're doing. Love you loads from UK. Yeah, that's it. Papa. Adishima ma. Obrano. Any dear wawa bo. Sorry. Nekasa. Efa niyama. Edi wunya. Also, and somebody who I knew be the back wo. One kasa na abehu.
and abe sorry no akon tokwa no anabe sorry aka wansem na obi ate no etimi aka bia ma na hu no those times those years are gone. It's me pam cho 2017 years sebe kafra waswesia yiyim na mu na ho bibia tebia to wani so a ko ne horo so ne hu ade if say no obi ni ho a obedum ya edro no ama yare for na wan ka wo ko hospital so na wo yare wan ka say eye maso mese mayase menofo ena ya wo ya yentimi nya the preferred edro no enfa ma e ma ne nsa wo yare e no nti no Odo Ahomaso e wo ho otobo nso atuka funya me e de adom dom ye a ochira anwumre Adom radio from 10 p.m. to 12 midnight ye be shia e wo ho o me nyina ye ntra dom mu na me nanti abna se eno Mary ajajaja me wonderful cameraman me sound man me set designer me light man MCR producer director Prince Ningeje and I won so yet say yampon ya on aye ufa our telephone who call me Instagram page oh my goodness but koswaso be call me YouTube channel no akọ e ma fe for daba egu ho e pe me ma mo be bra na wa mo ni ye atoyi ko na ko hu a get back to me na ye beto ye yakopon emu aye no no ye na nipa abonefo no ye nyi omo fi abrabo mo ye da mo ase 3 baby ye da mo ase